Yes, Jesus. Yes, thank you. We still continuing with the readings. I'm sorry for the disturbance. We are using technology. We have just read from Psalm 15 and Psalm 16. Now we are reading in the book of the prophet Amos, chapter 4, verses 6 to 13. Ngimi lengani nika tisu letingenalutho kuwo onke emadolobha enu nekwesweleka kwesinkwa emakhaya enu onke kodwa anikabuyeli kimi kusho simakathe ngaphindze ngabamba imvula sekusele tinyanga letintsathu nje kuthi kuvunwe ngathumela imvula kulelinye lidolobha kodwa ngayibamba kulelinye lenye insimu yathola imvula lenye yangede yayithola imvula yaze yoma bantu batsayitela besuka kulelinye lidolobha baya kulelinye bafunana nemanti kodwa abazayo bawathole lenele kuthi banganatha baze bakholwe nokho anikabuyeli kimi kusho simakathe sekukanyenti ngishaya tingathe tenu netivini tenu ngitishaya ngemswenya nangasicencane sikhonyane sashaya saqothula emakhiwa enu etihlahla tenu teminqumo kwaphela kwathi nya nokho anikabuyeli kimi kusho simakathe nganithumela tishayo njengaloku ngenta naseGibhithe emajaha enu ngawabulala ngenkemba kanye nemahashi enu lathunjiwe emakhala enu ngawagcwalisa ngeluboti etinkanjini tenu nokho anikabuyeli kimi kusho simakathe labanye benu ngababhubhisa njengaloku ngabhubhisa iSodoma neGomora nanifanana nenduku leshako lehlwithwe emlilweni nokho anikabuyeli kimi kusho simakathe ngawo-ke ma-Israyeli ngitanijezisa futhi njengobe ngitakwenda njalo nje tilungiseleleni kubhekana naNkulunkulu wenu nine ma-Israyeli ngako-ke lalelani yena lowo lobumba tintsaba adale umoya abumbe imicabango yakhe kumuntu yena lowo loguqula insatsakusa ayente bumnyama anyathele tindzawo letiphakeme temhlaba ngusimakathe Nkulunkulu longusomandla libito lakhe. Siphela lapha sifundo sekuqala sifundo sesibili siphuma eTestamenteni lelisha sibhaliwe encwadini ya 2 Peter chapter 3. We are reading from verse 11 to 18. Chapter 3 from verse 11 to 18. Njengobe-ke tonke letintfo titawubhidlitwa kanjalo nineke kufanele nibe bantu labanjani kufanele nitinikele ngalokuphelele kuNkulunkulu niphile ngekumesaba yena nilindzele kufika kwelilanga laNkulunkulu nisebentele kutsi lisheshe lifike lelo langa liyawuncibilikisa emazulu ngemlilo netinkanyeti tincibilikiswe kushisa kepha ngesethembiso sakhe silindzele emazulu lamasha nemhlaba lomusha lapho kubusela khona kulunga ngako-ke batsandzekako njengobe nisalindzele leto tintfo yentani konke lokusemandleni enu ukuthi anikhandze nine kuthula ningenasici ningenabala
Kubeketela kwenkosi nibokuthatha ngekuthi kunentela emathuba ekusindiswa njengobe nemzalwane wethu lothandzekako longuPawula anibhalela ngekuhlakanipha laphiwe kona. Ngiko loko lakushoko kuto tonke tincwadi takhe nakabhala ngaletintfo. Kukhona tintfo letilukhuni kutivisisa kahle kuto leto tincwadzi. Labo labangati nalabangakacini bayayihlanekela njengobe benta nakuletinye tincwadzi temibhalo. Ngekwenta loko batiletsela kubhujiswa. Kodwa nine batsandzekako seniyakwati lokho. Ngako-ke qaphelani kuze ningetukiswa ngemaphutsa alabangenamtsetfo bese niyawa ekuqineni kwenu. Kodwa khulani emseni nasekuyatini iNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Ludumo alube kuye manje kuze kube phakade. Amen. Asikhuleke. Baba longcwele sesibongile Nkosi, livi lakho leliqinile, livi lakho lelisikhutsatako, livi lakho leliphilile, livi lakho lelingemandla. Selifundiwe uNkulunkulu wethu lonamandla onke kusukela encwadini yemaHubo la sifundza khona kwekuthi ngubani loyawukhuphuka ayekwakha aqabe umuti wakhe entsabeni lengcwele yasimakadze. Sathola Nkosi kwekuthi kuneluhlobo lolutsite lwemuntfu lolungakangqole etandleni, lolungakangqole emlonyeni, lolungakangqole enhlitiyweni yalo, kodwa ngaso sonke isikhathi luthola kuhlanteka kuwe simakadze. Babe wethu lolungile, siyathandaza uNkulunkulu wethu nanamhlanjena ekuseni kwekuthi kunetintfo Nkosi lesitithatha kwangathi timane tiyatendakalela nje. Sesivile Nkosi kwekuthi lokhu kwentiwa nguwe ukuthi unise imvula kulelinye lidolobha, kulelinye lingedelana, imvula ine kulenye insimu, kulenye ingedeyana, ekufe emajaha nemahashi. Kodwa uNkulunkulu lithi livi lakho asikabuyeli kuwe simakadze. Babe wethu lonamandla onke siyacela Nkosi inseselelo ngoba kulesinye isikhathi siyayisicabange nje ukuthi this is just a climate change, this is just a calamity that has befallen us, lokhu kunjanjanyana. Kodwa Nkosi sesiyabona namhlanje ekuseni kwekuthi umi njalo usibita ngaleto tintfo leto letisuke tenteka etimpilweni tethu, nekwekuthi Nkosi Jesu babe sifundile itolo kwekuthi labanye bayahalatisa bakhulume ngekuphukuta ukuthi kunini kwathiwa iNkosi yabuya selokhu ayibuyi. Lapha siyeva namhla ukuthi iNkosi kayibini ngekwethethembiso tayo, kodwa na ibeketelela thina Nkosi kuba sisindise. Baba wethu sisindiswe, sisiteke uNkulunkulu wethu namandla onke, singakulahli Nkosi kodwa sinamathele kuwe ngato tonke tikhathi. Babe wethu hambela abantu bakho Nkosi labagulako, baba wethu namandla onke labasetinsizini, labathweleka matima, lababhekene nebumatima, labangathi Nkosi ukuthi batophuma babhekephi. Nkosi siyabathandazela baba egameni lika Jesu. Labanye Nkosi babasolwa, basolwe baze bashaya walimatwa, labanye Nkosi babhidlitelwe emakhaya abo, labanye uNkulunkulu wethu namandla onke babhoqwa kamatima, banuka luvunze. Baba wethu lonamandla onke ngenxa uNkulunkulu wethu lonamandla onke yaletihlakalo bobafuna nabo namhlanje Nkosi ukuthi babuyisane nawe babuyele kuwe. Thatha ke Nkosi ludumo lwakho ngelihle igama leNkosi yethu lenguJesu Kristu ngabo bonke abantu bakho Nkosi abathatha buso babo babhekise kuwe ngoku nangunaphakade. Amen and amen. Siyabonga abazalwane sisatojika emakethe, sithi awubuya iNkosi inibusise, iNkosi iyanithanda. Amen and amen. Praise be to God. Praise be to God. Praise be the name of the living God. Hallelujah.